Jevreje i Palestinac. Benkurija, aerodrom u Tel Avivu. Čekamo čekiranje, a imamo let u 19:30. Čekamo da uđemo u avion. Sve smo formalnosti obavili, boga mi nisu formalnosti, bilo i tu i pretres. Čekamo autobus da nas prebaci do aviona, odnosno autobus. Ovo je čeličan dosija kojim putemo za Srbiju. Evo smeštamo se u avionu pred let. Po mojoj proceni staji u njega oko 380 puta. Letimo iz